هكاكي يفضيون الأخبار في découvrir يدوين غفاين يعني l'incident du 10 juillet au stade de l'amitié du Bénin. Donc السفود يونولغون donc la CAF extend suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Confédération Total Énergie de la CAF entre le Raja Club Athlétique et la GS Kabylie à Cotonou le samedi 10 juillet 2001. La CAF annonce l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Après le coup de sifflet final, un groupe de supporters a envahi l'aire de jeu et perturbé la cérémonie officielle de remise des médailles et des trophées. La CAF condamne fermement ces comportements inaccessibles, nuisibles à l'image d'une nuisible à l'image d'une de ces compétitions. Elle a ouvert une enquête disciplinaire afin de déterminer les responsabilités de ce débordement et appliquer d'éventuelles sanctions dans le but d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Voilà, c'est la direction de la communication, la CAF Idissoufon ou le Rouyakini. Donc, est une enquête disciplinaire. On zara هذا الشيء ظهرنا على كل حال ولكن تريد يفاغ يخدم لو ليان بيزيد ونغمس ليبرتي سمير العماري تورا يدي فاغ واحد 26 دقيقة كيني قبل الدفير يدي يخدم لو ليان كيني يدينا عندها يلاد دونك il y aura une enquête disciplinaire غاف les débordements des supporters chemin غالو النار ou perturbent la cérémonie officielle de remise des médailles et des trophées. ذا شو يضران ونزرانا ان شاء الله كان ماشي لا جي اس كا ان شاء الله ودي ضرارا ولكن ذي ثمن لا جي اس كا مولاش لي غني ما نرنا les sanctions disciplinaires عندها كتظهر ديجا يلاد وافلني انتفينا اكد فوالا انتفينا اكد درابوني تمازغا يخدم فينالمون من بعد فريث لا جي اس كا دي لي تونوني مثلا تمثال تاكيني يضرا دان انسيدون ديرني دي لا كونفيرونس دو بريس ان شاء الله كان ان شاء الله ماشي لا جي اس كان راه يخلصن ذي تمثال تاكيني